Ngani zakwethu sanibonani okankomgodolo umfana udabane yalwazi. Qagelani ngikuphi? Lalela, ngiselimpompo mntanami, Limpopo. Bazoze bengikhuza. Ngila eLimpopo, alishisila ngabafana. Angikho ke lapho besizokhetha icandidate namhlanje umphakathi waseLimpopo. Cha nanga ubhuti omdala Maribe ne? Yebo, Maribe ukhethwe umphakathi. Ubhuti omdala bashila abantu bathi uthatha ingane yise groundini idlala ibhola umphakathi kaWard 9 uyawusiza ngokuthi uthola amanzi. Bhuti omdala ngithi angikubongele nje ukuthi ukhethwe umphakathi awukhethwa ngayithi. Manje ngifuna ukuza ukuthi umphakathi ukhethe ngempela. Thobela mphakathi wa rena mo Ephraim Magale Mabulholo sub-region and then re ka mo Limpopo ka Ward 9 ebe re tlo kgetha moetapele o ile re tlo mmea mo paleng e le moetapele o ne re tlo bathong ka yena wa Ephraim Magale. So le khono mphakathi sitjhaba ka moka se khethile nna ke le Alfios Maribe gore ke tle ke ba etele pele ka baka la hore ba bone mmereko wa ka mo setjhabeng ka ke thusha batho thusha bana ba bana ba nyane mo ga bona mo a go mebereko bana ba rena ba feltsa ba tsube dinyawo pe ka ta hore ba no tlala strata. So le khono re tlile MK re khethile candidate le go nna Alfios Maribe ke tlo ba emela pele then re tlo apel jore Ephraim Magale Ward 9 re tje nizwile ke indaba ngeke ngichaze kakhulu kiyena myetapili womkhonto wesizwe. Injalo indaba ngani zakwethu umkhonto wesizwe owethu sonke eSouth Africa. Ngithi baleka amasela kaANC balekani sesifikile somkhonto wesizwe eLimpopo province sithi nje amandla awethu amandla